Now you know about fractional shares. Don't forget, with your Trading 212 account, you can invest in more than 2,000 real stocks and ETFs, all commission-free. And you can also practice trading risk-free with up to £50,000 of virtual money. Download the Trading 212 mobile app from the Apple App Store or the Google Play Store, or simply log in to our web app by heading over to www.trading212.com. If you have any questions, ask us anything in the comments section, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you're among the first to know when we upload a new video. Body pain can make it hard to focus on anything else. But Nurofen Long Lasting with anti-inflammatory properties acts at the source of pain for up to 12 hours sustained relief. To keep your day on track. Or, for 24-hour targeted relief, try Nurofen's joint and muscular patch. Dilanga yanganese, dilanga yanganese, munwe konda donti pase mona. Ganese, dilanga yanganese. Ya mama nzusibu wedi imawa. Ah mama nzusibu wedi imawa yanganese. Ya dilanga. Ganese munwe konda donti pase mona. Yewede imawa, anfuila tata sala imama, anfuila mama sala yaya, anfuila yaya sala ikaka yanganese munwe konda kala kadila yidila, kanese, yewede babagila yanganese, yaya dila yidilanga, yaya bazi monanga. Yaya dilanga yanganese, tata yengwedi mwana mukimambo, yani tata yengwedi mwana yanganese, munwe konda tonsi dilanga, yembasi monanga yanganese, yaya dilanga, mama basi monanga, beno mukanda dieno baluzingilanga. Beno mukanda dieno balu karilanga. Beno kindoki beno balu ya bagila. Kindoki kilu bakalu buka bakendu batongo anganese. Ya dila. Ganese munwe konda donti pasi mona. Ya dilanga yanganese. Ya dilanga yanganese. Balu mwiri mwama kezu kuna mundu. Balu mwiri mwama pasilu monanga. Betu tukanda mwama sori dumonanga ya kanese ya dila kanese ya gidilu ya bulbadi kanese wa dilanga ya kanese rompasi monanga ya kanese wa dilanga ya kanese balubule mwama pasilu monanga kanese mwe konda kala kadila mama tusibu wedi imawa. Mama tusibu wedi imawa. Kidiluki mama kwetu kwa dirila. Akidiluki mama kwetu kwa dirila. Makwena tulega ya usaya basayanga. Makwena tudianga ya usaya basayanga. Anganese bugadi ya tulega mona. Kanese munwe konda tonsi dila. Ya dilanga ya kanese. Yaya dilanga yanganese. Yaya pasi monanga yanganese. Munwe konda tonsi dila. Kanese yaya dilanga yanganese. Ya dilanga yanganese. Yaya pasi monanga yanganese. Munwe konda tonsi dila. We konda tonsi dila. Ganese. Ya pasi monanga yanganese. Ayaya Appelez-nous s'il vous plaît. Ya
monanga. Aya dila idilanga ya kanese. Ya dila idila. Kanese munwe kona. Dila idilanga ya kanese. Ya dila idilanga ya kanese munwe kona. Dila idila. Kanese. Ya pasi monanga ya kanese. Hello. Odila idilanga ya kanese. Wapasi monanga ya kanese bakuni tudianga ya wapasi bakunga. Oya ya bakuni tuzinga ya wapasi bakunga. Oya ye. Tata ye kwedi mwana mukimambo. Tata ye kwedi mwana mukimambo. Ya dila idila. Kanese. Kiari kanese. Bukala yimbongo ndoto. Bukonda mbongo zobari mulu. Bote singela mansi yoyo. Musa. Odila idilanga yanga nese. Ompasi monanga yanga nese. Ya dila idila. Kanese monanga ikonda mutila idila. Odila idilanga yanga nese. Ayaya pasi monanga. Ayaya dila idilanga. Bisala mbongo pasi monanga. Bagu badianga mbongo kedumu na mundu. Bagu badianga mbongo kedumu na mundu. Anganese. Yaya dila idilanga. Kanese monanga ikonda mutila idila. Odila idilanga. Opasi monanga yanga nese. Yadila idilanga yanga nese. Yaya dila idilanga. Deno mukanda deno bolazini. Ye mama sisibu wedi mawa. Anga mingudi anganga. Tondele. Famu ngwauna. Soneka. Ngwauna Kambote wa Soneka. Si vous m'écoutez très bien, mon frère Ngoudianganga, écrivez s'il vous plaît. Alors, on est déjà 4. Já somos 4 pessoas. Papa Ngoudianganga. On est déjà 4. Si vous m'écoutez bien, veuillez dire un mot, écrivez s'il vous plaît. Já somos 3 pessoas, vocês estão a me ouvir bem, escrevem, por favor. Não posso ter a certeza do meu lado. Je ne peux pas être sûr que vous êtes en train de m'écouter très bien. De ma part, je ne sais pas. Allez-y, ne soyez pas timide. Não seja tímido, chama-nos por favor. Appelez-nous s'il vous plaît. Le numéro de WhatsApp est sur votre écran là. Attends. Oyaya kumu kwendari kwende. Oyaya kumu kwendari kwende. Aya mitodi kumu kwendari kwende. Agidiluki mitodi kumu kwendari kwende. Ambazi kuka kwenda kesi nikuna yinikuna. Ambazi kuka kwenda kesi bamba yubamba matokoro jina. Telemawe kumu kwendari kwende. Telemawe kumu kwendari kwende. Inume papa kumu telemawe kumu kwendari kwende. Inume papa kumu telemawe kumu kwendari
On est déjà 4. Ah, papa Manu Mantisa, Tondele. Mutama Wauna. Vamos dar chance a outras pessoas. On va attendre un peu, 5-10 minutes pour donner la chance aux autres personnes. Vamos esperar um pouco. Daqui a 5-10 minutos. Papa Manu, és capaz de ler o que eu escrevi? Tem lá. Temos 2 displays, um em português e outro em inglês, em francês. Faz favor de escrever se consegue ler tudo que está lá. Papa Manu Mantissa, se puder, acho que vamos começar. Podem me chamar, faz favor. O nome está aí no screen. O nome está aí no ecrã, acho que estás a ver. Pangudia Nganga. Bokela. Temos 25 minutos, daqui a pouco vamos embora. Ok, muito obrigado, papá. Papá, mano, vou escrever então aqui no coisa para vocês verem. Ok, muito pequeno. Papá Manu Mantissa. Papá Manu Mantissa. O número está ali. Acho que se puder, melhor nos chamar já. Papá Manu, pode nos chamar, vamos conversar. Alô? Alô?
Allô? 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 Alô, Allô? Jambotequeno, muito. Euh, nous, attends un peu, s'il vous plaît. Oh là là là, je dois couper le son. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ediambuko. Ingeta toma yu ambuta. 1 minute, I can't hear you. Oh là là là. Ngeta wa. Don't go, please. Just hang on, please. Mo wange na ambuta, mo. Hello? Hello? Ngeta wa ambuta. Oh, papa, tu tonde papa Ngudia. Papa Ngudia Nganga. Congo. Attends un peu, ne coupez pas s'il vous plaît. Ok, maintenant ça va de ma part ici. Bonjour papa. Ah, Kiambotequeno, Kiambote. Kiambote, kwete vovila, kwa wina ku France? Ingeta ku France ngena ambuta. Aha, tu tondele. Mutuma kungwa wuna? Kwa ambuta. Ah, tu shauki di. Oh. Kitsangu una zao, yeto. Kwa kulonde tu zingilanga. Kwelu zingilanga ambuta? Kuna Londres. Ah, matondo. Tushia ukidi. Ah. Amonke nsangu zina yeno mbuta. Mono nzolo levo mono kikongo tukikongo tutelongoka. Mono professeur, vous parlez français, portugais? Qui fala saivo banga? D'accord, on parle le français, on va parler le français. Mukiama. Alors, on est en train d'apprendre, j'enseigne le cours de Kikongo. Vous êtes là? Ça se base sur le travail de Papa Makonde, quoi. Papa Makonde, quoi, c'est un Angolais. Avec le professeur docteur Hazel Carter à Londres, linguiste. Alors ça, notre document de base pour le cours de Kikongo. Je ne sais pas si vous avez visité déjà notre site web. Site web ikalanga yenu, hein? Tuna site web. Wenda kuna internet. Sonigagaga malongi magikongo .com. Vanga Joao. Ok. Ah. Bweluvanga ngalyo muvana malongi mbu. Ok, malongi konsoki lumingu muna ola ya nana ya pipa yene kuna ola yene kuna France, Eta 8h du soir chez vous à Paris, demain. Ewa ngizidi zolevo ya sasumuna atu ya bambula moyo ya bambula moyo pasivo beza imbasi mkoki la tolongwa Kikongo. Mu live bonso wunu evo mu Skype evo mu nani. Mu YouTube anawenda mu YouTube vo sono kene malongi Kikongo. Surtout mona embassy. Unamuna YouTube Nkatu ntekele kota mu site internet enombuta. Wamba langi na
ngina kwenda yena mu YouTube. Okay, tutondela. Ediambu kombuta. Ewe kunangola kivata dyako. Mbuta mono ya utuka ya utuluku nani ku Pointe Noire. Oh, wow. Kanti ise jame yandi wa wene ngudiandi watuka kunaka Kongo kulandana. Kuna kabinda. Ingeta kadi vata dieto kulandana ku kabinda. Oh. Ka Kongo. Ye kansi mono kibene kaya zietere ntete kuna Angola ku kabinda. Okay, kajambo ko. Mongolo za zonsono ngita susa kadi pangizame za zonsono zankaka. Bakala yeto kintwaji kunani ku Pointe Noire ku Brazzaville. Bankaka baenda bavutuka kwa ku Angola. Lumbuki aki bena minkanda miau mia Angola. Ingeta. Oh. Kadi zeye mtoto mi Angola miena yame isave mono pendolele lumbuka lumbu ya vutuka kokoko ya zaya kakwe ya tuka. Oh, Yamatonde. Kikonge mbutu vovanga kwa longo keleo. Kuna Brazzaville, kuna Pointe Noire. Ingeta ku Brazzaville mbutu. Oh. Wow. Itondele papa. Imono ngeta tonda mbuta kadi mbuta munwana twena kidivo bakongo babonsono munza bavutuka longo ka Kikongo kadi mbuta Kikongo keta foi. Ye njinga zankaka zita kwenda kuntwala isawo njinga zina kokoko zitinwanisa Kikongo bonso njinga yoyo ya Mangala. Manwanisa njinga Kikongo ye bakongo beti kwa uvilakana muve ba Kikongo kya bakulu bao muyo ya tuna ye namaki Mangala. Mangala injinga mpangi zeto kambiko muvo vamo kansi beto kibene twena enjingeto tufwete vova njingeto ngeye mono tuna bakongo tufwete sajila Kikongo kaluve kwa ngeye mono bakongo ko twasajila Mangala vongene muntu watuka vongene muntu wena ngala tulenda vova Mangala pele ko yanje mono tulenda vova Kikongo. Kansi vongeye mono bakongo tuna kintwadi atuna eluve nkutu kombo vova Mangala mbuta kantemoko. Jaludi wow. Wow. Kantemoko beniko. No, kamboteko Tony. Mbuta. Tutondele papa. Beto pe tutonde de. Mangala metato makota mu mitoto mi Angola. Bantu bayingi kungola bwabo beti vova Mangala. Ye beti vilakana Kikongo kia mbuta kangeti bakusako mwene. Kuna tambu ja Kinshasa. Kinshasa bakongo kabasana bakongo ko kadi batuma vilakana Kikongo. Ate kuna nkamba wawo ikikongo kakabeti imangala kakabeti vovanga Kikongo kitito mafua. Kuna kamba. Mbuta. Mbuta. Ambe buweti vanga bisalu byampila kana yayi. Mbuta. Kuna kamba. Imuku kamba vo saluke mbote boti vanga mbu. Saluke mbote boti vanga. Lusadi suluwena mbwiri mfuno. Twakala babengi. Mbuta mono ngena kwame. Ngena kwame. Mamonso no matadili lusansu lweto baba Kongo. Mbuta umboke la mono ngena. Ngena kungika mabonso bungina lungina. Tutondele. Okay. Mbuta. Okay.
kuvila emono siya soneka diaga votu vaikidia siya kusoneke na Ediambu kombuta tuka wunu mbuta katuna vamba na diakako. Oh ingeta emono emono kese kisaki ni diambu atote vingi la katulendi tata mana ko mdiambu akinka kazole bokela Ediambu kombuta matondo. Kanse mbasi bo bagiri tangu muna ola ya nana kuna ola nana ya tieno Paris. Muna YouTube. Muna YouTube. Ediambu. Utondole, uidi makonzo Muwola ya nana. Lola ya nana. Muwabu na makonzo, uidi makonzo. Hello? Okay. Bye, Fumbo. Allo papa, kiange bene, mbwene utubokela ya kufana udambe mono kilende bokela ko tangu katu tatangenge bene siyavana njila nsingame mbokela sifota mokena musono kangina Hello? 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 Oui, allô. Oui, papa allô. Kumba kunani? Hello, muwatuna. Papa kumba kunani? Mutoma kuwangini na kumbwa mamono. Manu mansisa. Wakola wasiama papa. Tambula makonzo, widi makonzo. Ngwidi mu makonzo yeno pelo lokola lo shama we mavipi lukolele. Lukolele wako kwete boge kutubogela kungola kuzombo kungola. Kakungola komono ku France gini nanga kundambu ya Monaco. Okay, yeto kulondo stuna tutondele papa. Wasiama wakola siama. Widi makonzo makonzo kyo ikitumo kieto makonzo ngwidi no we yeno pelo kola lo shama lo bidala. Kola siama wadi atasinza ketoloka. Imbote mvimba yoyo wao shawo yito mvimba tutomene yanga la diamu ya inisha san odulina ya imbote yoyo wayitu utuni nanga tu bakongo ndinge tu wa muvutu kayini nanga kuna nima wazinga tufova kaka ya zondinga za lukezo kaka zondinga za mafalanse zondinga za kwa kusulu Tony ya ndinga yini na ya mbote mvimba mwene yetu watu atufitikela mvimba yepsoni ndinga yina watu mvimba kultura muna ndinga yiyatikilanga mwene kala we kultura muna ndinga yiyatikila we kultura yetu wao tuninanga tu aton Congo ya civilisation ya mwachi ya kulumima yanza yayi kwa yetu ana Angola yatuka yetu ana Congo yatuka wa mwene kala we yo inisa sa mvimba mono mwene muna internet muna YouTube ya muna nzeto makota pe muna YouTube ma video ivanga bya fioti ya moko conscientisara kakatu mwene kala we yuwa mvimba wo mono vimba fiti muvova ngini nanga watu akulwena kuwaku mono tufiti vova ndinga zetu na yetu kutu alento wa ndinga zankaka mvimba za afrikano majindinga zetu tunina masemao ka vova zuko mwene kala me kampote kuyoyo yadi Sony ko yo mvima kiadi watu muvila tuninanga waya ukanda da ukanda ulividila wa ukondinga mayatikila waya ni mwana nikita vova ndinga ko ya nise feti vila kana voka tu mwana kala da mvimba feti kala mvimba yo pila mvimba nginu zambote mvimba zongindu lobaki di mvimba na longo ki Kongo wa ukela mvimba kwa nikikela mutu anilukalu kwa katwa ni mutu ndo feti moki na muna ki Kongo ya kulwa ba Kongo ndinga mana zovulwa ko vila kana kwa Tony wa papa wao nzoleka susu muna waje mudiambo malongi
Basi tuvanga mo muna ole nana tangwe no kuna France basi lumingo. Votangu muna ya voka vosi wakala wakubama. Kadi ambuko. Yetukwa tudinanga tangu imoshi wewe tangu yo ora nana. Yeshuko ya mukokila. Mukokila. Ya mukokila. Kadi ambuko we. Muna YouTube mono ya ingine na ya ukala muna YouTube. Watu mona kama hivyo kyo lumbu ya mwene mono mambo ya pila ya pila nimbona moka kivutu ka kunima ingeta wewe kanda dia eka luvila mapapa luvila lwa mamono musikitana mono wiri makonzo kadi ambuku wewe nzambi sadisa kwa yingi mono musikindungu mono kindungu mwana ngane kimalemba nzinga kadi ambuku osha kivata dia kiti mono kuna zombo kuna ngola kuna kwilu futa kukwilu mfute mono isidamba mono kivata kuna damba kuna masinzi enketo ama mutwa mwana mbanza mabubu vena ndamba mwana peketo ama kuna kusu pete kuna kusu pete luvila lwa makitana tondele peko yinga wa mvima nzemo mama maluvila mvima lufiti moto mavovila jambo luvila ndikela luvila ile kanda dyako yekanda dekisedi yako yekanda dekikaya yako yekanda kyo kaya ko kundambo ya masedi yako ana wenda kuna website siwa mona menata sonekene imbote mvima no teza vonsoze africanos né mutala tuna tozolevo twa vanga recensamento ya tuvila ya luvila la zombo do Congo kadi ambuko imbote mvimba yo mono mvima ya inisa sa mvima mambo lubaki mvima yo inisa sa lubaki mvima ambote mvimba yo mvimba jambo wao yetu tamato iza kwako endinga muvila kanazo tunina kambote ko la langue la plus intelligente du monde et quiconque ndinga mvima mbote ok papa tutondele Lutonde lusadi kambote nzambe kalubati dina wete makuwike ba kama sukulange moko yetu kutotushawa tuka kyo lumbu kia lendi unu kia sabado donc katutavaika kuna nganda kwa jambo amene kutu kuboloko lukotele maza mvima kuboloka tuswekele mwansudi mutuninanga we musudi muvwanda tuninanga yeyo ya mi television mi tuteta tala we mwene kan kitonde papa kadi ambuko wenda gambote fugwambote kadi ambuko okay bye allez ciao bye. Se estiver a nos ver, pode chamar, faz favor, nosso número está aí. Si vous nous regardez maintenant, bonsoir de Bruxelles, Archide. Alors, le téléphone est là. Je vais te passer le téléphone. Vous m'appelez s'il vous plaît, posez vos questions. Ça, c'est pas le cours de quiconque aujourd'hui. Ça, on est juste pour... on est là pour mobiliser les gens, sensibiliser les gens parce que c'est demain, 8h heure de Paris, qu'on a le cours sur YouTube. Salut Orchidée, tu as vu le numéro là?
Estiver nos ouvir, chama-nos, faz favor. Oh, ninguém tá chamando. Ah, uau. To London. Right. There's a road and a bus stop. That one looks really aggressive. Come, Jack! No, Michael! Hey Google, has a sheep ever attacked a man? Uma coisa. Mashinde, tumuone kumbako. Yemunindira manganga. Yemunindira mama uyanda. Yemunindira mabinga. Yemanzuzu yeru yakunda toto. Yemanzuzu yeru yari kunda toto ndona. Yemunindira manganga. Yemunindira ya uyanda. Yemunindira mabinga. Yemanzuzu yeru yakunda toto. Manzuzu yeru yari kunda toto. Ye mama bana yula kuna usita. Ye manzuzi baba na yula kuna usita ndono. Bari dira ilanda waya nambinga. Ye weda ya nambinga. Ye weda ya mama ya nambinga. Ye wayenda. Mwana mama lukari ndona. Muni bela po. Mwana mama bina ndona. Muni bela po. Mwana mama usumundi. Muni bela po. Ye muni dira ya uyanda. Ye muni dira mambinga. Manzuzu yeru ya kunda toto. Ye manzuzu yeru ya kunda toto. Ye dira ya uyanda. Ye muni dira manganga. Africa Longisa, ok. Allô? Chama, por favor. Zolele Tolongo du Congo. Ok. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Orchidée d'Afrique de Bruxelles. Hein. Wow, mais wow. Vous n'êtes pas sur WhatsApp? Ouais, ça c'est WhatsApp que tu appelles là. Non, moi j'appelle avec mon numéro normal quoi. Ça va, je vais regarder sur WhatsApp. Mais aujourd'hui c'est pas les cours. Non, aujourd'hui c'est juste pour sensibiliser les gens, pour mobiliser les gens pour demain. Hein. Ah, demain c'est à quelle heure? Rappelez-moi un peu. C'est 8h heure de Paris, le soir. Ah, ça va. Donc demain je vais suivre alors. Demain, comme je travaille la nuit, c'est bon. Je vais suivre. Je vous en prie. Ça va, merci. Hein. Ok. Allô, dites-moi un Kikongo. Allô? Mais moi, en fait,
fait, moi, je connais pas le Kikongo parce que je veux apprendre, mais je connais pas quoi. Alors, ça va. Moi, Mbolo, c'est quoi en gabonais? C'est quelle langue en gabonais? Non, moi, je suis angolaise. Je m'appelle Sita, normalement. Je m'appelle Sita. Ah, tu vois, maintenant, c'est pas de ma faute. Je m'excuse. tu as écrit... Ok. Alors, tu t'appelles de Belgique, bien sûr. Ok. De Bruxelles, quoi, de Belgique. Je m'appelle Sita. Tu parles lingala? Oui, bien sûr. Je dis, Nakomi, qu'on parle français, Kikongo, lingala, portugais, anglais. Ah oui, mais ngai naza... en fait, naza moi non na koli na poto. Si quoi ils vont intéresser na nazo lingana yeko la munoko ya bakoko quoi Kikongo. Bien sûr. Tu vois? Yangwana na sepela ki nani na moni c'est très bien ça quoi parce que eza mingi te quoi parce que wana eza munoko na biso c'est bien pour na koyeba ngo quoi. Hein? Yangwana siko na lingaki kolanda quoi. Siko na Orlando lobby c'est bien parce que nazana ba collègues nanga pe batumini bango pe intéressé bango quoi. Bango pe bazolinga bazingi koye kola Kikongo quoi. Voilà. Maintenant, on a toute la question, c'est quoi maman, na papa bazaba. Oh, tu m'avais déjà dit, papa c'est gabonais, hein? Non, ngai naza, en fait naza muzombo. Hein? Ah, je m'excuse, c'est une autre sœur, c'est Blandine, l'autre c'est voilà. Papa out en Angola, hein? Non, oui, bah prendre un out en Angola, mais au début quand Angolo bah to kola na to butam na kine quoi, tu comprends? Oh, pareillement alors. Ouais, voilà, Babotama na kin et tout, après bazonga ki Angola, après ba ya poto quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, quoi. Si. Voilà quoi. Mais ba parents nanga baloba Kikongo. Baloba Kikongo. Mais bisonde bana bon, c'est un peu compliqué quoi. Non, moi je veux apprendre parce que en tout cas, j'aime beaucoup la culture africaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment. C'est notre identité, hein, culturelle. Ben, exactement. Oui, c'est notre identité. C'est notre identité et je trouve ça très intéressant, c'est très bien, quoi. Parce que moi, si j'apprends, j'aimerais apprendre à mes enfants aussi. Tu vois? Bien sûr, apprendre à mes enfants aussi. Bien sûr. Ils connaissent aussi, quoi. Ah, voilà, on a les documents, qu'est-ce dire? On a des documents suffisants pour, comme de aide, pour nous aider à apprendre le Kikongo. Ah, c'est bien. Parce que au début, on check na Facebook, no wana, oya ba kombo wana ba nombre, ba chiffre wana. Voilà. Wana na photo, na bimisa qui on a, j'ai envoyé ça sur la boîte mail, na photocopie j'ai photocopié ça, j'ai fait des photocopies et j'ai donné ça à mes enfants. Comme ça, ils peuvent s'entraîner aussi à apprendre. Moi-même, je prends quoi. Bravo. Alors, Sita. Voilà quoi. Oh là là. Alors, tu vois, maintenant, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu t'appelais Sita alors. Alors le Kikongo. Non mais c'est parce que na Facebook nanga acha orchidée d'Afrique parce que naza mutumoko j'aime la discrétion quoi. J'aime pas que tout le monde me reconnaisse sur Facebook. Ça se comprend. Voilà quoi. Donc mais kombo nanga na botama na kombo nanga Sita quoi. Ah papa siko au village nezani na Angola. Papa abisa za muto il y a Béou, je pense. Hein, oh là là, c'est mon cousin. Moi, je suis de Kouilo. Hein. Ah, toi aussi. Mais peut-être que papa nanga, fana na Bruxelles. Peut-être que batuming fana na Bruxelles, comme on est dès le dodo. Non, voyez, bah, dites-moi alors, à Béou, quel village? Non, là, je ne saurais pas. Hein. Là, je ne saurais pas, je sais pas. Oh, pas de problème, Sita, alors. Sita, oh là là. C'est c'est ma... Alors, je pense en anglais, français, lingala. Maman Kouloutou, non, comment on a Sita? Ah, d'accord. Bah, oui, c'est un nom très répandu hein, chez les Bakongo, je pense. Oh, bien sûr, c'est un nom Kikongo. Pour la seconde, comme Kikongo... Tu peux jamais se cacher, hein? C'est des noms qui sont typiquement Kikongo. Quand quelqu'un dit Pouloulou, c'est Kikongo, hein? Waouh, Mama Sita, merci beaucoup. En tout cas, de rien. Donc, demain, alors, pour la leçon, alors, hein? Voilà, c'est à 8h, heure de Paris, 8h aux Abîmes, vous allez
Ce sera à 9h, hein? Biso 9h, et on fait la très bien parce que biso to ba musala erwana dans nos collègues comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Sur le site biso web, au moins la question va document est belé, hein? Ça va, non compte na kat. D'accord. En tout cas, allez, bonne nuit, hein? Voilà, pareillement. Au revoir. Ciao. Bye bye. Alors, je vois 13 personnes. Papa Ngudiankama, Ngudianganga, Ngaite Vingla, Utubokela. Hein? Utubokela. Ngudianganga. On est 13 personnes, mais personne n'écrit, personne n'appelle. Le numéro est là sur l'écran. Je vais encore poster le numéro. Please call us. Appelez-nous. Utubo kele tomogana mwagi Congo. Embazi tukala emalongi mwagi Congo. Wow. Aujourd'hui, c'est juste pour mobiliser les gens, sensibiliser les gens. Demain, on a le cours de Kikongo. Oh, Benga Bisso, tu peux appeler Olobina Lingala. Français, portugais, Paul fallait en portugais, parler en français, appelez-nous, on parle le français, l'anglais. Alors, on a Papa Alberto, ok. Ingeta cultura ilo sansu. Tangudanganga. Utubokela. Utubokela. Benga biso. Toekola. Langa biso. Pode nos chamar, por favor. Vamos aprender nossa língua. Mas a lição mesmo amanhã. Amanhã às 8, hora de Angola. La leçon de Kikongo, c'est demain soir sur YouTube. À 8h, heure de Luanda, de Kinshasa. On est 10, mais personne n'écrit. On est 10, personne n'écrit, personne n'appelle. Alors, je vais quitter dans 10 minutes. Ok, quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Allô, papa? Allô? Attends, ne quittez pas. Attends, Vingla Fiotti. Allô? Ah, Congo Mbuta. Oh, papa. Comment quiza? Vova kwako? Matondo. Wachikunkamba vuya kubokela kadi mone wantete tumokinenge ye? Ah, ok. Vila kena ndoloka. Ingujandanga Mbuta. Vila kena mutute bokele kumbandi. Kiange bene kolo. Ah, vila kena ndoloka papa. Nkatu kadi bobu weta vovambuta kembi vo ngujanganga utubokela.
Kiongono ngeye mono tumokini. Tumokene kala. Widi mwane tubokele tumokene mwane tukuna Paris wa mwane widi. Kuna Belgique. Ngwidi. Ngwidi. Diambote. Mama Sita. Diambote. Wena wante mokibene. Fote toma kunta sambuta. Ingete. Kadimbuta wena kimfusi kibene. Wa ingete. Wa zolele. Wa. Zolele ngozi Kongo. Bonso no bazolele longo kambuta. Ambuta. Fote kubayi kama. Ingeta. Kadim basi sitwa kala kintwaji ya? Ingeta. Okay, bosu tumoka na diaga, tondele. Kedi ambuko, tufia ukitika. Wenda kiambo tu papa ba. Hello, voi zidi mukudumona una papa kenge beni nkolo utuboke la. Papa kenge okay. Eu vou tentar te chamar. Ndolele ya kubokela. Não sei se está em linha. Onde, como é que se chama aqui? Ai, Papa Gengebene. Tubokela. Yemunidira mabinga, yemunidira ya yenda, yemanzuzu yeru ya kunda toto, yemanzuzu kotaruka mukurusi toto, yemama bana yula kunosisa, ya bana yula kunosisa dona. Wanidira ilanda wayana dinga, ya dinga, yemwana mama malera kono joyi bandinga, yemwana mama malera kyala bayana dinga, wayana, wana mama karidana, ulibela kwa, wana mama sumu, ulibela kwa, wana mama karidana, ulibela kwa. Yemunidira mabwaka, yemunidira zigidi kufi, yeguisalila mbongo giluti samyela, yeguisalila mbongo giluti samyela ndona. Karubula jirani kirika. Adazwe, ajar. Ajaro shima di mizumi banange. Abala, ajar ke bala ko. Nikune jirani ko, nikune sana ko pachirnya bala kirika ajar. Pulsa. Hello. Hello. Yemunidira mabinga, yemunidira ya yenda, okunga idirira mabinga. Si vous venez de nous rejoindre, attends, de nous joindre, on est en train d'apprendre, on est en train de se préparer pour demain, on va prendre le Kikongo, demain soir, 8h, heure de Paris. Soki ozali na temps ozala toyeko l'ensemble. Se você estiver nos ver, pode nos chamar, mas amanhã vamos ter a aula de Kikongo às 8 da noite, 8 até 9. Mas, de momento, pode nos chamar, vamos conversar. Estamos a tentar chamar o irmão aqui,
Mas não te apanhar no cima de Angola. Chama-nos, faz favor. Alô? Alô? Boa noite. Alô? Okay, we're going Hello? in 10 Where can I minutes. buy some wellies? Okay. We are going. We are going 10 minutes. Vamos, por favor. Já somos 15 pessoas. Já somos 15 pessoas. Eu estava a chamar papai aqui Yangebene. Dê-nos o número dele, mas não sabemos se é WhatsApp. Chama-nos, faz favor. Já vamos aqui a 10 minutos. Já era 5 minutos, agora 10 minutos. Entrepiscucas soki olingi kosalisa ndako kende na kalamu okomona biro ya kukas fasi na kauka okomona biro entrepiscucas entrepiscucas azali na kati na mai ya kalamu fasi na kauka biro na ye ezali kaka wana. Alô? Alô? Sim, estou ouvindo. Alô? Ô, professor. Alô? Olá. Olá. Oh, o irmão Irlam não está ocupado. Ok, se você estiver a nos ver,
ajuda aí no Santos. Bom, quem é bem, eu não consigo te chamar daqui. Alô, já vamos. Até 5 minutos a gente vai pegar uma hora aqui. Muito obrigado a todos que estiveram nos seguir. Je vous remercie. Alors, demain soir, 8h de Paris, 8h de Luanda, hora de Luanda. Amanhã, 8h de Luanda, estamos em direto no YouTube. Luanda até ser difícil de chamar. Isso é difícil. Ok. Au revoir. Bye bye. We are going. Já vamos. Mas isso é só para dizer que amanhã estamos no YouTube. Live. Tutonde tata Laurindo. Utuboke la mukwenda tuna. Tata Bele utuboke la. Tata machine de kanganwa utuboke la. Tusikamene. Tutondele. Ok. Tuzembuka wawe tangu kwidi. Ok. Oh, desculpa. É para dizer que isso foi só um ensaio, como temos feito todos os sábados, mas a lição é amanhã, domingo, às 8 horas de Luanda. C'est juste pour nous préparer. Demain, on a la leçon de Kikongo à partir de 8h du soir, heure de Kinshasa. Merci beaucoup. Je vois 11 personnes. Muito obrigado. Tu avez 11 pessoas. Nos despedimos. Amanhã contamos com vocês. Nous disons au revoir, bonsoir, boa noite a todos. Ukwambote unamakanda meno lutoma kukeba usukulanga moko e kimbevo ke phasikizi limunza mina mvidi ma corona bonza. Ah, c'est Simon Louis Kumu. Si quelqu'un est prêt pour nous appeler, alors je veux attendre un peu. Sinon, au revoir. Papa Simon peut nous appeler. Vous avez le coup de boque là. Papa Simon, oui, comment? Waouna papa.
Papa Simon, dites un mot s'il vous plaît. Ok. Tutonde Papa Gilles Morino. Utubo Kela. Enzila. Bosque. Papa. Ipa ya mbote ingeta. Ok, mbasi kaka. Tutondele. Kuvuidi. Luanda ya mbote papa. Au revoir. Bonsoir à tous. Bye bye.